Atongeria nimeumiretie kuregana na kuganwa gwa ploti ya NTUNTU nimo biashara KIUMBE MCO municipality Caleb Mutethia neumiretie na kuga uyu ni mugunda wa Mwingi na obaterie gutumirwa KUGUNA Mwingi nawe murungamiri wa tauni ya Mutindwa gitobunkana tena ugite gavana Kawira Mwangaza na rutite mwerekera wa mugunda uyu kwirigwa ore ucunkoni othiite na mbere muthuri Murioki gataririe ndeto ino. MCO municipality Caleb Mutethia bagwatanite mumenyerio Mutindwa no gitobunkana ta ni bakijite mndejo NTUNTU estate ni kenda bomba kurigiria ntu baria bakuya bagwaka mndene juju na ni mndejo Mwingi antu aja turi mndene juju NTUNTU estate tutweje mnda thatu twije tu community mndo community na ria turone mnda juju kirigwa nusu okigwa ndere engejwa mtu ndere engejwa itura register the you and cry niro thatu na ro tweja tugangugirere itawaja iboba kugai National Housing Corporation ya mberungame mwanka 1 kuthokuna verification na verification ya mbere tukwenda turendi kumeanike bakwiriga nusu bati kwiriga munda junde that the first verification ya tukwenda kumanya hapo verification hii tukwenda baruga cha kuonania Other Housing Corporation iranenkero niraere transfer munda juju jweja kibo kenda betha bena late kujwa kanundu no mwanka betho bena rate kwa kanya na housing corporation area kuthithia it is a must betho bena all the legal documents cha kuonania ibaraire transfer mnajo kumagi county government cha national government na national housing corporation bali ibo bae munda jojo lakini gavana aliuga bado isitoshe nonto ibo kona bukataka munda jo kwenyombo koni cha momori cia ikanzo lakini cha momorwa watoka munda juju etereki National Housing Corporation ati turaugira bonde ibarungame ngabana ugibarungame bonde inya National Housing Corporation no ndo kwenda kumenya ethi National Housing Corporation ata individuals bakweja ata bale oku baketha muntu na giterika munda ethi National Housing Corporation kwenda kumenya bae yate na individuals bo bange bokire mwi bae mundo ole na bo bae yate ko na ndi tukwenda kumenya na nani gavana kibainya auga munda juju irigwe na mturonto kumenya na baruga cha munda juju ethe kinya obichine yawe nikena gutetherio chunkoni kumenyekana kauma munda juju au endi kulingana na atongeri baba baruga munda juju Mwingi anonto gavana nawe nwe munene o county nwe trust ura munene wa miunda yonthe public kouga gwe nwe mwene munda juju mwanka atigire ju gucoka ki public na alita authority nauga with the power yo governor munda ju irigwe nauga no kwiriga nauga muntu rawe na document ciaju nete kingavana wetu Faith Kawira Mwangaza ombe kwaraniria nawe amuonerie na amunenkere minute na document chionde irena chio cha kuonania munda ju na nenkeri that with the local government the county government emiru itubati ko that involved ke whatever kwa happen no that with the oversight ya community ndiko ndiko choka ya biure ki community biure antiomenya tatu tukona municipality miundere yero edira tukona estate iri irare chonde chiarero chiadira ko tuga anybody ulawe na taitwe munda jojo tonto neje atonia barugeu na idhre igintu gika confirmed na atoe kanya ka ku verify nonto tukendi niko thingatira minute cha kumenya ke county government nyato ambo choka ki the rate government irereo ya city council. Yes, we will go back to the archives to make sure that tukaria mali ya mwananchi. Nkiripotera Uru TV Muthuri Murioki.